Mbuso Xaba utshelele likhomishana ukuthi bekashela emgwaqeni lomkhulu ePhoenix lokulapho wamiswa licembu lebelihlomile ngetibhamu nemazembe. Uthi lamadvodza bekanelidlame njengoba bekambita ngenja yazuma nangemagama labandlululako. Usolakala ukuthi lamadvodza amkhipha emotini yakhe ngenkani bamshaya baphindze balimata nemoto yakhe. Xaba utshelele likhomishana ukuthi lamadvodza lamhlaselile bekayijabulela lendvo bekayenda. Kusolakala ukuthi wamiswa washajwa kathathu ngemacembu lamathathu emadvodza lahlukene labehlomile khona ePhoenix. Uthi lesinye sehlakalo kwavela emaphoyisa lamabili lebehamba ngemoto ngalesikhatsi ashajwa. Uthi wacela lamaphoyisa ukuthi amside kepha akamange amside. Abasonga ngababona nje bonke abasondela kuthina emotweni beyivimba ababephethe ama-baseball bats, imbazo, ocelemba, abanye bephethe ibhamu zomqokola zazikhona. Lomunye watibonela ngemehlo akhe Bongani Mkhize utfule bufakazi bakhe wathi ngamhla 14 kuKholwane bekashayela abuye eMontle eThekwini alibangise ekhaya kubo eUmlazi. Uthi ngalesikhatsi ashayela wabona imoto yabona ugadza labatimele bamlandzela ngenhloso yokumisa. Uthi ngalesikhatsi labona ugadza lebebehlomile baseshaya imoto yakhe kwavela lenye imoto lebehamba ngalamanye amadvodza lebehlomile lelapho bafike bavulela ngenhlavu kuye. La seliyavula ke robot ngajika kwakhona imoto eqhama ngaphesheya nayo izojoyina u-freeway angishaya ngamalambu shothi ngiyibona ngithi ngiyayibheka ngiyibona ama imoto ama-security. Mkhize uphinda waveta ukuthi kulimala kwakhe kumphocelele ukuthi ayekele umsebenzi wakhe njengemshayeli webhasi. Lelikhomishana limisiwe kwesikhashana kude lelihlolo lalaba lekufute Batfule bufakazi kulinzeleke lichubeke ngalesine.